inzira ni nkuru hano mugahuna mugihe wenda isoko ya mitambi tarakunda ariko tugira amahinga ese tuzashara byiwe atangira byamburira hanyuma tuzoshakisha uburyo wenda n'ikosho ryo kwanta y'urugo rizorema n'abanyaminenge muhure tuzogera n'igihe dushaka gushakisha uburyo abantu bubaka amatongo yabo umuntu nimba ari umwishenga asubiye mwishenga uwo mugabo nasubiye mugahuna nuko nguko umuntu hano indwara zangabanye zanga banyinga abantu baluka ubucafu buri hano nyumbi mwana ndarwara nikorera yo bintu roze buri bo turaganira nk'amajambo abiri bitaga gatatu bone gutanga umwanya n'abandi bavuge tumaraga kuvuye mu tuzi dutandukanye murabizi ko intambara zabaye imyaka nk'umunani irashize abantu batabona umuntu wo mu bijomba atagira mugahuna uwo mugahuna atagira hasi kandi ibyo bintu ni bibi kandi tuziranye turavukana twese turabakomana ariko uyu munsi wa none tubonanye tukoreka kwishima ukunda avana wenda zamukana na muzehe agire mugahuna usura abantu abanyagahuna baje babasure mufutabira mufutabira kundondo nta muntu dayoda afite abo kundondo nabo bafutabira rero ga icyo mbabwira ni amahoro kandi uko amahoro tuyashakana mureke twese dufatikanye kuyashaka umusirikare imbunda ntabwo ari izana amahoro ibigane nizo bizana amahoro ubu nyine yo shikano ndi kurasa abantu ntabwo mashaka amahoro ubuyobozi bubi bwa gisegeti nibwo bwazanye byose kuko yenje kuvuga ngo wenda na bapfurero bazanye intambara ukimba na shitano mpanda ariko kuko nzi ko ari ubuyobozi bubi buhari niyo mpamvu Hello. Ya, muko fit sana, muko salama. Guys, murabona hano rero hari video nziza. Video yihumure mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Urebye ukuntu bimeze, ndebye ikintu cyitwa imiturishirize. Tubisome gute? Tubivuge imiturishirize. Urabona hano hari video y'ukuntu abantu baravuga ati n'amasoko azarema. Nimba rero twirwaneho AFC hamwe bose bavuga ati intambara yabaye ariko haboneka ikintu cyo guhuza amoko, bongere kandi bature amoko y'abapfurero, amoko y'abanyintu, amoko y'abanyamurenge. Intambara yarabaye, bagize ngo imyaka 30 bari mu ntambara z'amoko. Iyo myaka 30 bari mu ntambara iz'amoko, niki nimba ubugabo abaturage bashobora kuba bavuga ati turarusha, nta mpamvu. Ukabona rero iyi video nimwe tubona yuko hashobora kuba haba ikintu cyitwa guhuza amoko nyuma y'intambara. Kuba rero kandi by the way, kuba rero kuri ubu ngubu haje ikintu cyitwa aya moko, mugende muture aho mwari mutuye, mwubaka matongo yanyu. Hari ikintu cyitwa amatongo, ubutaka rero buriya nta muntu utagira havuka. Muza mugenda mubana n'abanyamoko cyangwa se n'andi mahanga, abagande, abanyarwanda, abanyakenya, abo bose bagira kavukire kabo aho baba baravukiye, bakaza bose bisanga mu mijyi bishaka no gushaka ubuzima, ariko bafite ahantu baturuka. So niyo mpamvu rero aba basore bavuze ati n'amasoko tuzagerageza dushake n'amasoko yubakwe, amasoko haboneke ikintu cyitwa amasoko ngo za Mushasha, hirya no hino amasoko atariho, abaho amasoko yo kugira ngo abaturage bongere kandi
wajipate pamoja wakijenga nchi yao Republika Demokratike di Congo. So wafurere kama wote na Wanyamulenge saa hii wamesema ati tumechoka na vita, tumechoka na vita. That video inaonyesha ukweli, watu wameishi miaka na miaka, 30 years, kila kabila pa 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 pa. My friend, saa hii inaonekana kama hao wananchi, hiyo population wote wamesema tumechoka, tuko tired, lazima tutafute amani sisi wote pamoja. So hiyo ni kitu Kongo ilikuwa inakosa, na hiyo ndio kitu ya kwanza Kongo inafaa ifanyie ukabila, kwa sababu ukweli ukabila iko wamoja, wanaitwa wageni wa nchi, na wote wamezaliwa hapo, wote wamejipata Kongo. So umujyi wa Uvira ni nk'uko rero, amakuru nuko tujye mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira hari ibintu byinshi bigiye guhita bihinduka, amasarongo menshi yapanzwe. Sarongo zipanzwe gutyo buri karitsiye yose, kandi simbizi kweli, urebye ukuntu abaturage babishishikajwe bafite morale yo kubikora, biteye ubwoba. Hari amavideo hano tugenda tubereka uruhande, tubereka ukuntu aza amavideo bafite morale bapostinga, bagaragaza yuko bashishikajwe no guteza igihugu cyabo imbere, yuko ahubwo banyotewe n'iyo suku babonaga wenda mu bihugu by'amahanga cyangwa se mu bihugu by'abaturanyi, bavuga ati why not? Kandi mwarebaga hehe iwacu Goma, ni ukuri umwanda iwacu Bukavu murabizi, muzi ukuri, muzi urbanisation yabo, ukuntu abaturage batuye mu buryo bwabo, amaksida menshi, ibintu byinshi bitoko. So kandi mukabona n'ivangura ryari kabisa. Kongo yo nibirenze, ntabwo twakubasha kubivuga, waravukiye turahazi, iwacu turahakunda. So haramutse haje rero ikindi kintu cyatuma igihugu kigira amahoro, hashobora kuba haza iterambere, kubahana, buri wese agakora business yiwe ku giti cye, it's nako babivuga ati buri wese atajipata kwa biashara yake, kila mtu atafanya biashara yake venye anataka mahali ako kwake, ujenge kwako, ukuwe na nyumba yako kwako, ukuwe maendeleo, mabarabara zijengwe, sikuje kila mahali. Collaboration ndio kitu ya kwanza inaweza saidia. Hii Kongo ni nchi mzuri, imepewa mali, imepewa baraka, ni nchi kuna udongo, ni gihugu chera, gihugu kitafite. Ni nayo mpamvu ntekerezaga ko kenshi kubera rero n'ibintu biri Kongo, ni nayo mpamvu n'intambara aba ari nyinshi cyane. Ariko kuri ubu ngubu kubera ko rero haba hari ikintu gitwa ikintu ngo ati haze noneho ubwumvikane, ebana ninde wabyanga, ninde wakwanga amahoro, ninde wakwanga amahoro? Ni igihugu cyahawe buri kimwe, cyahawe ubutunzi, cyahawe warya nturangize. So ariko ukabona abaturage ubwabo ni abakene, abaturage ubwabo twebwe dufite indwara zikomeye, twebwe hatagerwaho imihanda. So mabarabara hakuna kabisa, mabarabara. So na watu hata wa Kongo wanatoroka kwa sababu kitu ni nchi, yani ni nchi kubwa, na tena nafikiria kwa sababu Kongo ni kubwa, ndio inakuwa tatizo sana kuimanage sana, kwa sababu mahali wewe kuna venye unaweza angalia uko hapa, but Kongo ni kubwa, tuwezi sema ati Kongo ni kubwa kabisa. So inabidi kila wa population wa hapo make sure au wenyewe wajitengeneze mahali wako, wajisaidie, waweke maendeleo kwa mahali penye wako, kwenye wanaishi. That's number one. Iryo vangura ni ukuri riramutse rirangiye impunzi zigataha. Reba East Africa
East Africa ifite impunzi nyinshi z'abakongomani, yewe uretse n'impunzi wenda ngo ni iz'abanyamulenge gusa, no, East Africa kuna refugee wengi sana, hata si wa Nyamulenge peke yake, si wa Nyamulenge. So inabidi sasa sisi wenyewe pende nchi yetu, tujue maendeleo, ukabila iishe na ishe kabisa, tusahabu ikuwe kama histoire mapito mitu, yani zimepita miaka na miaka, ndo tuzae watoto wetu wajipete. Imagine sahi hata kama uende Amerika ukowe kabila uende nchi fulani ndio, lakini wewe mwenyewe hautasahau kama kwenu ni wapi, kwenu ni Kongo. Bado nitafika hapa nizae mtoto wa Amerika teto, lakini mu Amerika from Congo bado kuna mahali ametoka hapo. Sasa hapo hakuna mtu hapo. Sasa ndo tunahitaji sasa, aho niho dukeneye, aho niho dushaka, urumva, aho nubundi nagire ibya mirenge ntabigira, ariko nkeneye ikintu cyitwa freedom, kakavukire aho rero harakenewe, aho niho tugomba kuvuga ati niho hagomba kuza ibyiza, ntihazi bibi, ntihazi bibi. So ayo makuru rero kuba bino East Africa hari za Sarongo, hari ya Bukavu, nani Buvira, murabona abantu benshi barapfuye, by the way, abantu benshi barapfuye, hari Buvira, hari imirambo myinshi gayi ayo nama gayi, mana yacu sinzi ko twabivuga, amaraso y'abana b'abakongomani, urugeneration, abaribo bose uwitwa ko ari umukongomani ntiyagombaga gupfa, uwitwa ko ari umukongomani yagombaga kwicwa azira icyerekezo cyose, kuko harimo innocent nyinshi, harimo inzirakarengane nyinshi. Twabonye ababyeyi, twabonye abana, twabonye abantu na bamwe badahuye n'intambara, b'inzirakarengane gusa. Yongeze ko aho hantu numva ngize undi mutwaro ukomeye cyane ku gihugu cya Kongo, igihugu cya kavukire. Tumaze kugenda ibihugu bitandukanye, tumaze gusobanukirwa neza agaciro k'igihugu cyawo. So numvaga ku ruhare rwanjye ku gihugu cy'abaturanyi b'Abarundi, stop, tureke intambara, twemere kwemera nabyo ni byiza, kandi abantu bakabana amahoro. Mureke bigende gutyo, intambara ihagarare, amahoro atahe, hongere hazeho ubuvandimwe, twibagirwe ikintu na kimwe. Nibyo byadufasha kubera ko igihugu cy'Abarundi n'igihugu n'ubwoko wenda bw'Abanyamulenge n'igihugu cy'u Rwanda, sizi impamvu twebwe ubwacu twagombaga kuba ari twebwe dukomeza ibintu. So intambara yahagarara kugira ngo ahubwo hazeho ikintu cyitwa iterambere, habonekeho iterambere mu bihugu batandukanye. Umurenge turifuza kubaka iwacu, kandi tuzahubaka, umugabo umwe wavuze ngo tuzahubaka mu minsi 50. Mureke rero hahabwe umugisha. By the way, Abanyamulenge batembereye mu bihugu bitandukanye, twabaye umugisha. Abanyamulenge babaye umugisha mu bwoko bw'Abanyamulenge, simvuze ubwoko bw'Abanyamulenge mu bihugu babayemo, muri bihugu bya East Africa, mu bihugu byo hanze, nabo ni baraka, n'Abanyamulenge ni beza. Mureke nabo bwabo babashe kuba bagira ikintu cyitwa mutuzo, intambara ihagarare, habeho ubuyobozi, habeho guhuza ubwabo, nabo ubwabo bagire gute, bakontorore. Why not wakontorore? Igihe bakontororiwe, hari igihe njye bivuga gutyo, by the way, hari igihe tubaho
ubaho uvuga ati twe twarayobotse ariko tuyoborwa nabi. Abanyamurenge barayobotse, abanyamurenge bayobotse igihugu cya Kongo cyane mu buryo bukomeye by the way. Barakiyobotse, baranagikoreye, ariko by the way hari n'ivangura ryabakorewe, hari akarengane kabakorewe, babona n'amaso yabo badafite n'uwo batege, n'uwo badirira, banarira ntibabumve. Kuba rero nabo it's time, aricyo gihe so tugarura imitima, twubahane kugira ngo abantu babane amahoro. Kukana that's good. So icyo cyo tucyubahe, tunacyemere, twemere ko hagomba kuba iyi revolution MRDP, twirwaneho. Abo n'abasore bana b'abanyamurenge barwaniriye abanyamurenge, bagize ibihe by'abana b'abanyamurenge. Mureke dukunde iwacu by the way, dukunde iwacu Murenge, niho tuva, niho tuvuka, niho ba data na ba data. So iyo movement turayikunze, tunayihaye n'umugisha mwinshi cyane, tunayisabira ngo komera, ngwino mutabazi wera, ngwino urwanirira abanyamurenge, twemere. Icyo ni ikintu twagombaga gushigikira, ahubwo twebwe ubwacu mu bitekerezo byacu tugenda tubyumva neza, ahubwo tureme ikintu cyitwa ubwanzi, twebwe abanyamurenge bwacu tureme ubwanzi muri twe, tureme ubwanzi, ahubwo utabyumva agenda agarurwa kuko ari wo muco twatojwe, niyo muco twatojwe. It's nice kugira ngo dutahe, twumve neza ko tugomba gutaha iwacu, tugomba gutaha, kandi ni ukuri tuzataha, ni ukuri tuzataha, ndabihamya neza, kandi navuga ngo byanze bikunze bizarebeshwa n'amaso n'amahanga, buri wese abone ko umunyamurenge atashye iwabo. Haba amakamera hirya no hino avuga ati abanyamurenge baratashye iwabo Murenge, bagiye kubaka, kandi tuzahubaka mu gihe gito, tuzahakunde iriya misozi ize bayisase hasi, atangira hazamuka ama etaje, tangira hazamuka ama etaje. It's nice, bizagenda neza rero, bagira amahoro, security, imihanda igendwe neza, imihanda ikorwe. Ninde wakwanga iwabo? Nta wakwanga iwabo by the way. Bagerageje kuganira n'abantu batandukanye, nta muntu wanga iwabo. N'aba bose bavuga abo bose bavuga, buri wese nyine aba afite ikuntu aba yumva ikintu ku giti cye, ariko nta muntu wanga iwabo. It's me. Nta muntu wakwifuza ko ibyago bizi iwabo, kubera ahubwo habaho imyumvire itandukanye, gusa bitewe na situation, bitewe n'amateka, bitewe na politiki ihari ko bimeze, ukagira kumva uko wumva ibintu bitewe n'uko wisobanukiwe wewe muri wowe, bitewe n'uko wisobanukiwe. Icyo bita kwisobanukirwa ni imyumvire yawe uko uteye, ukanarezona, ukareba aha n'aha nihe hari inyungu, basi nihe mbona kuramuka, nihe mbona hashobora gutuma haba igikwiye mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge, cyatuma umunyamurenge yataha. Ese tuzataha gihe ki? Nigeze gukoresheje one day tumira abagabo batandukanye muri politiki, babaza ngo se tuzataha gihe ki? Ubwabo ahubwo basubiyemo mu mateka, ahubwo ntibandebe, ntibambwira igikwiriye size, ahubwo bangarura mu mateka gusa yashize. Ariko ngende kuri ubu ngubu, it's time. Ubu rero ikino gihe byarabaye, ariko turi muri kino gihe. It's Jovio Official Dati, ndabakunda, mudukomeze mudukorere subscribe, like and comment. Asante sana.